Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Syukur ki memuji merekaring Allah subhanahu wa ta'ala, kaya karaeng apa jari si kontu bonena linoa, ia poin karaeng asare ki katalasang ati macino siagam buku magasing. Teatong kita kalupai angirin salawat meri nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaya mi anjo nabita angirang kiri jaman sasam makapu meri jaman singara rikam makamaya anne. Baji mi amempo aneri dalikan tangaseng eroka ampa batuang ki ia reka ambacang ki sere kita, ia mi anjo kita kalabirana sambayan jumaka. Baji mi ko papiese ngangi kalengku ina kerikana Islamia Dewi Putri tampa pamantangangku Rita Kalara Sulawesi Selatan. Anne salah seeri tugasa baturi dosen pengampuh mata kuliah amaca bahasa Mangkasara. Ia miantu Ibu Dr. Haja Kembong Daeng M.Hum. Anne kita laku bacaya 62 halaman. Halaman aku baca ia miantu halaman sere sanggena halaman annang. Ilalang aneri kita naku baca ia niat talu aksara. Ia miantu aksara serang, aksara lontara sulapa apa, aksara lontara jangan-jangan. Baji mi naku baca mi anne kita ka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baji mi naku baca ma ki anne kita ka. Ya mi anjo kita kalak birana sambayan jumaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala nikmatil Islami wa huwa awsalamu ni'ma nahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala kulli hallimin wujuri wa alaimin. Ash'adu an la ilaha illa wahdahu la syarika la ilaiha ala khalau halqa wa qadara rizki wa qasamu wa ashaduna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ba'asyahu lahi ila qafahi halau lahum fasalli wa sallimu ala Muhammadin wa ala Allahi wa ashabihi sala'au salaman wa da'imani su'alasi maini bidaumil fasal walakirwami wa salamma taslima kathiran asa'a ba'da faya ibadallahi awsikum ra'aya bi'a wallahi faqadu hannal muttawun. Sadaqallahul azim. Umma isilang malak birika parania ka hadirin. Nakuranna baraka panulunna karai masarro memuporoka nama sarro mangamasean risikamaya tau. Sanggena anne kamma niya makiseng sibuntulu anrapi kangi allo jumaka ri iya mi antu allo lompona sikamaya umma isilanga. Ia tainaya nakulle natata tanagaukan risesena tau matapaka. Punatain aja hujuru saliban rana rikaun tu sambayan jumaka lek baka na para luangi karaing ngimang nampa karaing Allahu subhanahu wa ta'ala. Risikamma umma isilanga riilalana tuju allo anturukangi rikaniakana karaing Allahu subhanahu wa ta'ala.
ilalana kurang malak birika. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wasarul baiha salikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Batuana esikamma tau matapaka punna nipakyo kamo sambayang ri allo jumaka. Basin teterek makono pari-pari mange anggurangi rekaraing Allahu subhanahu wa ta'ala. Nipilarimi risikamaya jama-jamaang ia reka pak dangganganu siagam pak baluk-balukanu. Rima sarro mabajiki rikau ngasem punania jako masing angisengi. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Iya niak mo tahu tamaero apilari jama-jamana. Riwatu jumaka makna dosa lompomi iya rikareng Allahu subhanahu wa ta'ala. Na inai tahu taina na hadiri angunjungi risambayan jumaka. Na tenaja hujuranna taina ja halanganna iya napakulianga maknasa ni cakmi ilalang riatinna tau mungkiri rika maniakang narampe nak bita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilalanna hadisi riwayat Muslim nikananna a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man taraka salati jum'atin su'uliyatin qaubahul lahu fillahi mahfusin munafiqan. Batuana inai tau antantangi sambayan jumaka. Ya reka juma situru-turu ka ni ukiri mi antu rikaraing Allahu ta'ala ilalang lahu mahfuz tau amungkiri na inai toseng anturuki pakyo na kareng Allahu subhanahu wa ta'ala na manannungang angentengang sambayan juma siagang khusyuk punna sarasara na maknasa nilolosan dosana ya lebaka nagaukang ripas simbangenna ruaya juma narampena hadisi Muslim rikananna a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maniksala summa alal jum'ata fa'ala maqdirallahu summa ansala manna yafurgal isamum min khuballihi summa yusalli ma'ahu ghufirallahu sabalnahu mabalnahu wabalna jum'atil ukhra. Batuana inai antu ajene nampamangya juma na sambayan sunat riolongana sambayan parallu jumaka nana atapakkoro api dandang api langiri baji-baji hatu baya nana entengan sambayan parallu jumaka siagang barajama ni poporam mi antu dosana ripas simbanganna jumaka antu na juma na batua. Umma Islam malak bireka parania kahadere. Biasa kajarian ripas simbanginna umma Isilanga angkana ia punna narapi allu juma nangunjungi rimasigika na tena na ero tulusu antama rimasigika. Barangkana aman tanjiri dalekana anjo masigika bicara yare ka acarita sangge na tenamo na nalangireki yare ka tenamo na napahangi apa nakananyo tukah tok baya. Umma Isilang kamaya anne makna satina mo na nagapay pahalana jumaka. Kiasengi angkana ya antu hatok baya sambayangi ruan rakaat. Napun na leba mo nigaukan sambayan jumaka antu siagam mabaji-baji na leba tomo pak doangan na imanga masingam moter makiat juma ampak leba ki sikamaya jama-jamanta. Ya reka usaha siagang urusan pakalinuanta. Kama rikanana kareng Allahu subhanahu wa ta'ala rikaraeng malak birika.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa isaudiyatin sallahu fantasiru fil wabtahul min fadlillahi waskurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Batuana napunale bakmu nientengan sambayan jumaka masin tasiara maki ritumpuk na butaya amboyai papidale na kareng Allahu subhanahu wa ta'ala siagam pakajai rampe-rampe panguranginta rikaraina para matuana nania ribawana tahu mau paka tahu nakaranuang kareng Allahu subhanahu wa ta'ala kama minjo parenta ripassalakna sambayan jumaka. Sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Apai sabakna para luna agama isilanga nanapak jari allo jumaka allo malabiri allo malompo risesena umma isilanga. Ia mi antu nasabar riallo jumaka mi anne nakulle anggappa kesempatan baji risikama umma isilanga poro anggappa annarima pappi jojo angolo riagang nakaranuang kareng Allah subhanahu wa ta'ala annarima naseha poro ampakatera saki tappaka ampupuki appaka jarreki passama turukanga umma islamia bodo napau ilalanna mi anne awat jumaka ajari kesempatan poro apa suruangi sikama nikanaya kabajikang api sangkangi sikamaya gau-gau sikamaya sifat-sifat tannabaya iya napapi sangkanga agama isilanga nania hakimanna jumaka iya mi antu anggaukangi apa rupai kewajiban tari kareng Allah subhanahu wa ta'ala sikama paccobana ataya mange rikaraina kamaya tompa sikama wasiat tappaka lompoana agama isilanga kama mi anne hatobba kurampe kupadalekan rihadapan malak birita ngaseng mudah-mudahan angeran jak baraka pak matu-matunna kipara salama empo rilino tulusuk meri akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa sarrul baiha salikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal layani wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidina wa liwalidikum wa ijamihil muslimin wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Baji mi sikam maji anjo kapang akulle ku babatuang ngasing ki yare ka ku bacangki kural labina ke pemupuran mamia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.